tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Igitondo ciza kuri mwese bakunzi batuzarutsinda TV n'abandi umugoroba mwiza twongeye kubasuhuza dukomeza kubifuriza ibihe byiza mwemeye kuza mu natwe muri update za buri munsi tugenda tubagezaho muri abagaciro ubundi dukomeza gushimira n'abakoze subscribe nawe utarayikora ikore kugira ngo tukazucikora amakuru tubategurira umunsi ku wundi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tuza kurambura turakubitira mu misozi miremire muri Burasirazuba bwa Kongo ahakomeje kugaragara umutekano mukeya n'ubundi ukomeje guhungabanywa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo. Ku munsi w'ejo twababwiye yuko za Mitamba habaye intambara ndetse dukubita na point zone tubabwira yuko habaye intambara ariko iho abacu baje kubakubita babitsa neza ku mushasha iyo baje baturuka. Rero amakuru caka tubahere mu gace ka Mitamba ku munsi w'ejo habaye intambara burinda bwira mugoroba wa joro hakirimo intambara ubwo n'ubundi iyi ntambara yaje gutegwa na leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Gitega n'abafatanyabikorwa babo bakomeje guhungabanya umutekano bashakisha kwigarurira iriya misozi iri hejuru ya Uvira kugira ngo bizaze borohera kugaba ibitero ku ndondo mu bice bitandukanye bigenzurwa na MRDP. Rero ibitero byo ku munsi w'ejo byaje kurwanwa burinda bwira baza gutandukanywa n'ubundi n'umwijima ubwo coalition leta ya Kinshasa bari baje ari benshi umugambi bari bafite n'ubundi ngo no kwigarurira ino misozi iri hejuru ya za Mitamba kugira ngo bizaze borohera kugaba ibitero ku ndondo ndetse ngo banagabe n'ibindi bitero bikondera muri plane ariko bamaze kwigarura iyi misozi. Rero haje kuba intambara itaraje koroha mu by'ukuri burinda bwira amasasi yumvikana. Amakuru twafashe muri kino gitondo twatohoje nuko ku munsi w'ejo irantambara amaze kuba Haduyi ntiyahunga ngo aje kure n'abacu ntibahunga barara barebana baje gutandukanywa n'ubundi n'umwijima. Abacu barara za Mitamba mu isoko ariko Haduyi arara ahantu bita ngo ni mu Kajoka. Aho mu Kajoka no Mitamba ni ahantu wacu cyane umuntu uri mu Mitamba ushobora guhamagara umuntu uri mu Kajoka ukoresheje ijwi akabasha kumva. Rero ko niko bimeze imirwano irakomeje muri bice bya Mitamba ubwo coalition leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero. Andi makuru twakiriye nuko hari izindi ngabo nyinshi zabashiye kuzamuka ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abarundi zigiye kuramforsa n'ubundi ziriwe zigwana ejo za Mitamba. Murumva yuko imirwano ikomeje muri bice byo ku ndondo ubwo abarundi bashaka kwigarurira no misozi kugira ngo bazabagaba ibitero za plane ndetse bagabe n'ibitero ku ndondo. Abarundi ngo bafite ngo umugambi n'undi wo gusaka kandi kudeployinga ingabo ku Muramvya ariko dufite icyizere yuko ntabwo batsinda amaduba ari hariya kuko akomeje kugenda hagarara ku mirongo y'urugamba. Tubibutse yuko uyu ugiye ku munsi wa kane bakomeje kugenda bahangana na coalition leta ya Kinshasa muri bice bya Mitamba. Naho point zero ko byifashe kuri ubu ngubu ku munsi w'ejo twabwiye yuko n'ubundi baje kugaba ibitero ariko biza kurangira abacu bakubise umwanzi bakamwikondereza irepfo aje mu mushasha bacekanguri bazashakisha n'undi kuzaserukira za Nagiheri. Rero twumvise imwe mu marikodi y'umubembe avuga yuko abaje gukubitwa n'ubundi bakubitwa n'amadubu n'intare za Sarambwe ziza kubitse neza irepfo ku mushasha baje baturuka ariko ntago bacubitse Nagiheri ntago bacubitse Kanguri kuko abacu barabatibukanye babikoneza tuno dusozi twunamiye za Nagiheri bakomeza kurasa nyina amakompora bayatibura epfo ku mushasha ahadu yarahungarika neza iyo yaje aturuka akabaco ntago bitse za Kanguri kutahika no kuvuga ngo iraza Kanguri hari udusozi twinshi tuhunamiye mu buryo ibitero batopfa kubikira baramutse bika hano za Kanguri kandi za Nagiheri hose akiri umwanzi. Kanguri ni inzira mbi cyane isaba force nini iremereye ariko gusa iciza nuko abacu bashobotse kubita uyu mwanzi wese wari waje gutera bakamwitsa iyo yaje aturutse ku mushasha neza. Urumva udusozi twose twunamiye umushasha bacu nibo baturimo ariko abacu ntago berekeje za Nagiheri ngo baje gufata turadusante twa Nagiheri ndetse na za Kanguri ariko imisozi yose yunamiye za Nagiheri na za Kanguri n'ubundi amadubu niyo yigenzura uciye za point zero ko niko byifashe coalition leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye kandi ibingibi mu z'ukuri hateganywaga ibiganiro mu byo gukemura amakimbirane yaciye inzira za diplomasi ariko leta ya Kinshasa ikomeje kuzamura ifosi nyinshi hakomeje kuba imirwano inkira za Mitamba ko baragwana ariko n'izindi fosi zikomeje kwinuka ziva i Burundi z'Uburundi ndetse na FARDC n'imitwe yose twaje intwaro y'inyeshamba baza n'ubundi kuramforsa abantu bakomeje kugenda bahangana n'amadubu na twigwaneho no kuvuga ngo ino chaîne ya za Kajoka ino chaîne ya za Mitamba hano hose no kuvuga ngo abarundi benshi bakomeje kuhisuka bashakisha no gukomeza kugaba ibitero za Mitamba kuri twigwane hari ngo bahakure bahafate hanyuma bakomeze bagabe ibitero ku ndondo. Isheni igifite ikibazo niho abarundi bakomeje kwinuka benshi n'ibitero bikomeje kugaragara byinshi nayi axe ya point zero irasanka yari yatunganye kuko amadubu yakoze kazi kayo ikubita umwanzi mwitse neza ku mushasha yaje aturuka. Ku rundi ruhande ico ihuro rya FC23 bivugaho ihuro rwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa FC23 babinyuje umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka bagaragaza yuko ntabwo igicene kimazongera kuvamo bambuye n'ubundi leta ya Kinshasa. Ni mugihe aho bavuye mu mujyi wa Uvira bamwe bo ku ruhande rwa leta bagaragaza yuko kuba baravuye mu mujyi wa Uvira yuko iri hore n'ubundi rizava mu bindi bice nka za Goma na za Bukavu ndetse na za Kamanyura
hagaruka n'ubundi ingabo za leta ya Kinshasa. Rero iri huriro rya Alliance Fleuve Congo FC rikomeje kugenda rirwanya uburenganzira bw'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, rigaragaza yuko nta gice na kimwe rizongera kuvamo nyuma y'aho bavuye muri Uvira. Bamwe muri leta bagakomeza kwikubita ku gatuza bagaragaza yuko n'indi bice bakirivamo. Rero babakuriye inzira ku murima bakuriye n'ubundi ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kugenda bahangana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babwira yuko nta gice na kimwe bazongera kuvamo, ahubwo ko umugambi n'ubundi ari ukugenda bigarurira ibindi bice bitandukanye, bagenda babohora abaturage bakomeje kugenda bashirwa mu kaga na leta ya Kinshasa, kuko leta ya Kinshasa nta kintu na kimwe yubahiriza, haba amasezerano ntiyubahiriza. Ubu ngubu kuba yari yasabishije M23 ikava muri Uvira, yaje kuba ari guverinoma ifite politike nziza, ari guverinoma yubakiye kuri politike nziza. Ibitero bakomeje kugenda bagaba imurenge bazamura abarundi benshi, bakomeje kugenda bahungabanya umutekano imurenge, baba barabihagaritse ku mpamvu yuko ubusabe bwabo bwari bwumvikanye bwo gusaba M23 kuva muri Uvira. Ni bigaragaza yuko leta ya Kinshasa nta musingi w'amahoro biciye mu buryo bw'ibiganiro bashaka, ahubwo ko bashaka intambara, kandi nimba n'intambara bayikeneye bazayibona, ntabwo bizaborohera kuko leta ya Kinshasa ifite ingabo ziruta iza ARC. Sibyo gusa ko iri huriro rya M23 rigenda ryubahiriza ibiganiro, nubwo leta ya Kinshasa yo igenda ivyica, ariko iri huriro riragerageza kugira ngo rikomeze ribungabunge amahoro haciye mu buryo bwa diplomasi. Rero niyo makuru abyukiye imurenge mu bice bya Mitamba, umwanzi mwinshi mu Burundi akomeje kuzamuka aramforsa undi mwanzi mwinshi w'u Rwanda ku munsi w'ejo, n'ubundi uwo mwanzi akaza kurara n'abacu kuko nabwiye yuko baraye hamwe, baraye barebana, na mu gitondo hadutse humvikana imbunda zivuga muri ya bice. Ubwo n'ubundi bakomeje kugenda bahanganira muri ya bice, n'abandi barundi benshi bazamuka kubaheza izindi za musada, ariko turizera yuko baza gutsindwa kuko dukomeje kugenda turengana, ibihugu byinshi bikomeje kugenda biduhagurukira, ariko urugamba tuzarutsinda n'urwacu. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege, ugenda ubagaza amakuru y'akarere uko bigenda bihinduka, turagenda tubagaza amakuru 5 kuri 5 kuko nico twemeye tubagaza amakuru kuri twatohoje, nubwo network azigwa kuko turagaragaza gushakisha amakuru tukabagerezaho kugiye nkuko bikwiye. Rero mukomeze munogerwa na gahunda za Tuzarutsinda TV. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu Murenge n'Masisi, ahandi wabisanga kure. Tuzarutsinda TV niyo wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, kwamamaza, amamariza kure. Tuzarutsinda TV.